megalayapost.news. Kumu MLA bermikmat na Riboy Street, matarajuk ukor kumu chairman ka School Managing Committee ka Nongjeri Presbyterian Secondary School Riboy Street. Baca semanga, hinin ke jemid ulai bani kendu, ya ke kenhun na Riboy Street, ibla job haka semifinal, jong ke state level Suberto Mukherjee Cup football tournament argapsan, malepeni lekai hanoba Shillong. Kumu kejing serong ke dong Riboy, lively kenhun, bahkan tup ya ke Nongjeri Presbyterian Secondary School under 17 boys and girls, bahkan tup ya ke Moteneng UP and Secondary School under 15 boys, kita kenhun lekai na Riboy District, haka bagi le job ya ke semifinal, menta. Ilayok bandrung saya ke tup jong ke final, menikni ya ke 6 ladu jong ke state level Suberto Mukherjee Cup football tournament argapsan. UMLA mahuti baca semanga, kum kejing amin sim yang dikenhun dalade ulalet ban penduk iki, ban amin sim ru iki berkendang ilek kai bah, naga bentam ni ukur ya ke 6 job. Hakaneka Mukherjee Cup argapsan, kabelong kejing sarong, om tang iki school bagi mikmat, Henry kejing sarong golong ya ke Riboy District, bat ya ke jelai Huawei. Jom school, jom Nongjeri, di ru MLA jom ka mahuti berbentuk. Mah, kayak kumpau je semua, yo blay nentong amat lembah kecil lah semua, ban air ini, kami buat bagian, buat juru, bah, ya berok lain, ya tadi juga di Riboy District game, bagi lepoi itu ke final. Mah, di lembah kecil kami sen bagi sekian juga, ke por, ke ibik nanti lepo. Nak mentah ke bagian pun program sila buat perwan juga ini kumka Riboy tim mana kuat. Aku boleh sebutkan yang bahagian tim lah. Dua gitu pe, orang lihat jungi, Kristom negasi, naduk di 15 boys, di 17 girls, bagi di 17 boys, yang baru di Kristom juga ngipo hidup nak lemak dan mentah. Wishing you all the best for the final game tomorrow. Nak benda ke Mountain UP School mah, but under 15 nak benda ke Nongjeri Presbyterian Secondary School under 17 boys and girls. Okay, congratulations UP Season 4. Dengan aku boleh kena kupor nak benda di Nongnia Gijongi, di coach, di official nak ke Nongjeri Presbyterian Secondary School, bat kumjuru nak ke Mountain. Di mana pengawan program ada program lain tadi mana konstituensi de pelakwa mahabandan mana menin ngadon de mana kesini kat punya bandan habis hari ke game ke jongti de kesini ro ngayo on PGP girls mentai buat madan he big boys menin lain apa de mukiro imang teneng mana lain kai but baru lain tadi di kategori mah ada ke 15 to 17 boys and girls ngila boys ke final kalau megalayapost.news